Mensenata mi vaigon enjosie ngai josie masapenin ito pau ipakayo imang pau Jesus Christ menin kahinggal khut saw hi nom na chirwa dam lepidin omwar chin kamonga thungen na azong kahing pho hi tole note han thona kamuzinga lungdam mama ing note han thona to tami vaigon ahing luong na lai hi pasenin thupa nang pasing tao hen amen ulenaute tuni ni pi ni November ni som thum nen hi advent huna iluta wa tu ne hi advent sunga ni pi masapen Sunday masapena iluta hi advent hi ei pau hi sia Latin pau advent tu sipen ahong ding ang tung ding ahisle tunna coming sina himaya bang mapi hi sia tu ni pi ni lisungin kali sungin inu ho bangin Christmas anai tai to pa Yesu first coming ama angkum su na masa tami poi nai hi ta zen hi kiging un laisem tho simun laiseng tho lungai un kiging san omun thum na jong nei won cha hi tu advent huna hi ate han thon na ap a hi ulenaute ke thein hobung josi polpi josi in advent season kigin hun nga hun anei si hi amasapenin tami nga hun mangjing hi catholic hobung catholic polpi ma ya tole thisa ma bangin England gama Anglican polpi te tole Australia le US amate hi Episcopalian sakichiwa amaten jong advent season ni pi kalsung li sung amangwa to Russia gama Middle East ya jong Orthodox polpi ten jong advent season hoita in amangwi tole India gama South India sulama Jacobite Christian te Malthomite Christian te in jong hi advent season hi nipi ka le sung hi amangwa tu ni November ni som thum hi advent sunga nipi masani ahita hi to je in kicking kholwai ulenaute to le advent hun nei lo ten kigin hun hi si le nga hun nei lo ten jong pan the lo sin hoiwa ka chi hi si pen Christmas naita cha advance Christmas party bola bang ma kikin lagaw la ma kikin na nei lo jong adi ds hi ei Christian polpi ten to pa Jesu angkum masa na poi Christmas ichiu to ami lop masangin hi kikin kholle hagawa igen sama bangin lagawa kikin na hi laiseng to simna laiseng tho ngai tu na gospel reflection toale thunget na dinga hun tampi ta pie toale ikisen hin kho isiem tha hun tami hunin mangle ni pi kal le sungin toale gospel reading le Old Testament reading te ho jo se jong to pa Jesu first coming to kisai adidi in semgao pesen kam sang Isaiah lai bua to pa Yesu angkum ding tung tang ki kielte hi sin tu ni pi kas li sungen hi to pa Yesu angkum ding ki sai lai seng to te sim henlen lai seng to te hi deep reflection ngai to le hoi war chin hi advent season nei lo te ri nga hi han thona kang pi hiya koi man nazada si unlen si pen hi leitung pumpia Christian polpi tam ta in hi advent season si kigin hun hoita in amangwa anei nai lo ten jong pan le cha kang han thon a hi tu ni thu hoi thu pha hi le Matthew bung som ni le bung lia pansa kilat o hiya Jesu in Noah tang thu again na Noah hun la ya mi kiking khola omlo ein thakhat a guang zu in tuing khang let mi si siang asuota hi le Noah te in kun le mi pi kiking khollo tua bang hunin ang la lo na dingin
ke king kholin omun chin hi tu ni gospel a jesu in chen ta noven e hil a hi simwai in I thei khom khom in hi ki hil na nei kya vai lai sing tho na toy u le Matthew bung som ni le bung le atang som thum le sagi panin isim ding we hi tui sang ahong let masang sen kong sunga nowa alut ni geichun anevin adonwin agachengwin agichensa-win tui san ahong let abon chawin alhomang ka sechun imacha hep Halloween ano ommun ahi theding akilom ulenaw te Jesu in solta somle ni tele nozui te dang tele mi pi te maya thu again cheng in hi Old Testament huna thu piang te thu hun luya piang tang thu te hi anasul le hi tu ni simuna Jesu in athu gen na Noah tang thu anasu da hi Noah tang thu bang chi bang to pai sun anasu de apian dung zui lien ni anasu da hi ana piang sa to ki tu chedin Jesu na anage na hi Noah hun lai te in bang thu ana piang e Noah in mor sang don khat hi tembo khat alama hi tu pa pasin in thu pi dung zuin aman jong mi pi te hi warning galgi na ana pi sa hi si ben hi ni khat ni cheng ha guang zu ding tui ang khang ding miang si ding anui san wi chi mai vai to hun ma sangin mi ten lo a ho wa lo ga ane wi lo ga adon wi lenga zu bang again tenan toale hin ho jong alom wi toale akiteng wi mi jong akiteng sa wa hi chin hi hin ho amang wi si pen hi Noah huna mi ten ahin ho wo man ding lo min amang wi si pen lo ho mi a hi wi sum sui mi a hi wi sumanai wi poi a bol wi yo akiteng wi ahin hin ho pen aman ding lo min mang na wo ahin bol ding kilom a bol lo khadu bangai chi le hi imalama bang om de Noah bin tabang in thu e hila toale Noah in tempo pi khat lama hi le to jong mol don khat alam hin lai bangai khat ang tung thei ding a hi tammi na ngai tu thei ta wala hoi ding a hi a bol accept de wekin oimosi igolten hin khu alom wi akiteng wi celebration hin khu alom wi lo a ho wi poi a bol wi mi ngai na hi ama ten ana ngai tu lo khatu bang he thei gen sama bangin malama bang heng tung de to mi angan ana ngai tu khasi wi to mi hi ama te hialna to pa jisun Noah tang thu asut joven hichin again hi mi hem chapa hung ni jong chu to ma bang chu hiding a hi chu ting le mi ni lowa kon khom lonen tin khat kila a khat kidal ha ding a hi to pai sun Noah tang thu again jawa again normal ni khat lokun ni khat himai the poi ibo ni khat himai the kigen thelo kiten ni khat himai the to pa Jesu ang kon ding ki thelo tun to pa sun ba ge ne mi ni lo wa kon khat kilamang do khat mai inang kile kinwase abana numei nin sumheya changoi khom lonin tin khat kila a khat kidal ha ding a hi
tuan pasal lo ho mi ni lo kon khat mai mayang kile to le nu pi ni nu me ni tang su khat kilamang khat kinwa se tambang ahi langkal se hi to pa Jesu angkum ni ding hi ke mu danin olenaute nasib ni in to pa Jesu angkon kharing ahi angkum su ding ahi tun elle Galilee tuipi ke ya to pa Yesun ama solta ding asui lai ta in uta kop ni akimu pi he Peter le naw pa Andrew James le anaw pa John ama te na ki ging lo pi to le nasib ni zong ahi ama te len se mi nga man mi hi wa Zebedee ta de John le Zebedee ama te alenu phan hi we to le khate jong akwong wi he ma hi to manin Jesu ka ge yu ang su wa chi na ki ging lo pi u an Jesu ang su kha kanwa hin zuiwon achi hi hisin to pa Jesu kam teng hi hoita in sang thele a hing kum kya ding second coming kho nasib ni a hi khading a hi to le to pa Yesun guta tung tang tabang again kya a hin la hi chi hi ki het themun in nei pu chun zan lai iti phat donga gucha hongding chu ama het masa hile imulova ana oma a in min a phewang sa loading a he to pa Yesun gentena thulem gentena tang thu khot again hi in nei pu in te pan guta pa ang pe ding hun thei ta le ana ha ding a hi ana zan ha ding a hi guta pa na inang phe chenga koi na na du ama kang thade ma chin tem le nam to te to adel gam ding a hi tu la ya ding hi le pe thau to adel gam de hi to pa Yesun to ma bangin guta ang pe ding na thelo jeun na thelo ma bangun kiging kholin omun hi je chun nang ho jong kiging zingin omun ije namiti le mihim chapa chu nana gin chat lo hun pe da hong ding a he mihing ta pa he na kigin lo lai ta ni nana sep ni khat ni na ta pa ding a ji na la ni khat na poi bol ni khat na birthday celebration ni khat a to pa Jesu ang pe ding ai mihim ta pa nagin ta lo huna ang kum ding ai tun Jesu en lo ho win kon si un achi na ai si tang su si un achi na hi si he kiteng si un achi na hi si hi poi bol si un achi na hi lo pi Jesu nalung tang nalum sing siang thau jingin koi pasien to kizob jingin omen pasien le mihing to kinai jingin om jingin na poi bol ni hitaven phamolo to pai suang peile I'm ready numei ten atang su ni alo kun ni wa ma pasal ni ten lo avat ni ma tang a ni ma phamolo working day hi wa phamolo noazui utakop ni te James le John Peter le Andrew nasib ni hi alen sebu to le akuang te wo hiemu alen wo phanwu nasib ni hi hinan le ama te hi lungsim siang tho mi hi hi simple mi ngaman mi ngabeng mi hi wa alung simu to pa Yesun a et cheng amel bana to pa Yesun alung simu a enahi anwa zu ding kilom hi wi James le John utategel
na pau na na sem teu no asin ezuin Peter le Andrew ko nga utegel ahi thele na jin ta teu no aseun len John penjin nei nai lo hisam na in na lo no aseun na len na ko no asitari un len to le Galilee tuipi no asitari un len kanwa hing zuibun azui pai ngal o hi aze pen Jesu in ama te hi lung sim siang tho hi chin a thei siama Isama te ready sa mi a hi wi hi chi bangin un chin to pai sun tu ni gospel a e chi la hi poi bolun kiten na bolun lo konun don un neun hinan le lung sim siang tho in hingon e chi nop na a hi le naw te igen sama bagin polpi jo sian advent hun nei sina le mang sina le kikin hun a hi a je pen Christmas lundam poi man ading kali om ta bowa kali sunga tom no khat lung sim khonga yin i om thede ule naw te kang chil wo hi lai seng tho nidang hadang sangin simbai ka gen sama bangin to pa Jesu ang kum din do kisaya thule la na ki gelte adi en to te simbai pasien thu lungai vai pasien thu ngai to vai to le to pa Jesu ang kum masa na tung ta nga lungdam thu vai Jesu ko nga lungdam thu vai ama hing kum masa na mang thayai ob jeun to le ama ang kum masa na Christmas poi jong nom te in mang vai ki king vai ne vai don vai leng khom vai kidem na competition la goal na bang mazu se bol vai a hin lung sim siang tho ta to pa Jesu ang kum su na masa ilop ding pen akilom ma hi ijong ilop ding wa hi an tam sa nga thu pi zo to pa Jesu ani ve na ang kum ding tami kiking holin ombai ulenauti Jesu na gen ma bangen second coming kigen thilo ani ve na angkum na ding bang hun ade to bai su na gen ma bangen van so siang ten jong thilo keima na sanin jong ka theisi pa bo wina the hi to jin kiking holin omun lungsim siang thawin pasien ejing mi hing ejing en omun hichin omlochin pasienen nangla hun ang la dinga hampha na suri nga hi tang tho khat ka sut no ma Aloysius Gonzaga kumsom le kumli achin lain alom te to bi en maya kya maiwa no masawa thakadin aparis priest pa father pang pen na pang te khol te diwo thu khat ang gen wang tua ki pan da kal khat jawa si siang ding hi lo chin bang na boarding way cha father panang do na pang pasakadin father nang kunga mo phel pai wang confession bol wang pasakadin bien sunga thungen nikin pe pai wang pasakadin ina tai wang in kanule ka pa ko ngai nule pa e ngai damo ka gil lo na teng hichi don mun ento Aloysius Gonzaga pen hamlo Aloysius nang jong kang do hi bang de hamlo ne da kal khat jawa sidi hilachin bang na bol de tampa don dan lamdang kasai father da kal khat jawa sidi hileng ki amai kom wa ki amai na lai wang ki mo na lai wang a chi lel da hi a khen na bang he tang wal pan hi ama lungsim siang thowa mi siang tho banga na hingsa hi ta hi to jen kal khat jawa siri le jong ama ready sa nom to jen ki amai pumin siwang achile lahi tamang lungsim ikoring wa hi to le Australia le England America mangkang ten ba again we amate to be khat bangai I like to die with my boots on kanasep na boot kengko to siton nuaming achi chi pen hi kanasep lai ta in sileng nuaming chi ba mate na se mi hi je wa
ตัวสิอินัสิบไหลแต่อินตัวปังไปแต่เวน ready อิงอิจีดิ้งไงคิดเตนายโบไหลตัดกวนนับโบไหลตัดขนาดตัวไปส่งกุมนี่แต่เวนพมโมโลกิคิงขลายอปโปเลยอีโลกุนไหลตาอีการิโฮไหลตาโตไหลตาฮิตเวนปอยขัดอีโบไหลตาฮิตเวนลุงดำปอยคริสต์มาสปอยกวนนับอีโบไหลตาฮิตเวนบางหุนุนฮิตเวนเยซูอันนี้เวน่าอังคุมเจียง I am ready เยซูกิกิงซาอินก็อมฮีจีดิงดินมุนาอีอบดิงวูฮีเดสอาฮีฮันทอนนาจงอาฮีAdvent แต่มีนิปีลีหุนส่งนวมตาเอ็นนำมังอุนเล่นปัสเซียนต่อกินไอเดวินเห็นขวนนำมังอุนจะกังหันทอนนาฮีไลเสียงโถจงนาซิมุนนางไอตัวอุนฮิจินตู Advent หุนฮีหุนเสียงโถและอีคริสเตียนหินโขกิเขลหุนินมังไวจีนอีกิหานทอนโอเฮดูนยาริงตำแต่งตัวงาพดไว้เกนเคียลเกนวาลอบและไงดำประสินินทุพานังเปเจตาโอแฮนอาเมน